Amakuru ari kuva ku bitangazamakuru byo muri Iran aravuga ko Iran yaba yarashe indege ihenze cyane ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo mu bwoko bwa drone yitwa Mk1 Predator. Iyi ikaba ari imwe mu ndege zikora ubutasi. Amakuru akavuga ko kuva mu mpera z'icyumweru gishize kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere Kamena 2026 ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iza Iran zongeye kurasana nyuma y'iminsi mike hatangajwe agahenge k'iminsi 60. Ingabo za Amerika zikorera mu burasirazuba bwo hagati Centrocom zasobanuye ko uku kurasana kwatewe n'ubushotoranyi bwa Iran yahanuye drone ya Amerika yo mu bwoko bwa Mk1 Predator yari hejuru y'amazi mpuzamahanga. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere Kamena Centrocom yatangaje ko nyuma y'ubu bushotoranyi indege y'intambara ya Amerika nayo yahise isenya ubwirinzi bwo mu kirere bwa Iran, station igenzurirwamo drone iri munsi y'ubutaka na drone ebyiri z'igisirikare cya Iran. No kuvuga ngo Amerika nayo yahise irasa ibirindiro bya Iran biherereye munsi y'ubutaka, ariko ARGC wa mutwe udasanzwe w'igisirikare cya Iran ushinzwe kurinda impinduramatwara za Kisilamu muri Iran, ibikorwa byose bya gisirikare bikorera munsi y'ubutaka ndetse na systeme zayo zikaze z'ubwirinzi zose zikorera munsi y'ubutaka. Iyi systeme rero ikaba yakoreshaga amadrone nayo yari iri munsi y'ubutaka kubera ko ibintu byinshi bya Iran by'igisirikare byose biba munsi y'ubutaka, n'abayobozi ubwabo muri Iran bihisha munsi y'ubutaka kuko bafitemo icyitwa nk'umujyi nyine bubatse babikamo ibintu byinshi cyane, ndetse n'abayobozi bakuru kugeza no kuri Ayatollah bose bihisha munsi y'ubutaka. Amerika yasobanuye ko yagabye ibi bitero mu karere ka Guruk no ku kirwa cya Kashim ku itariki 30 ndetse no ku itariki 31 Gicurasi 2026, igaragaza ko ibirindiro bya Iran byahungabanyaga umutekano w'ubwato bunyura mu mazi mpuzamahanga. Ibi ngibi rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibivuze ivuga ko Iran irasa ubwato bwose bunyuze mu mazi mpuzamahanga, ariko Iran yo ivuga ko aya mazi atari mpuzamahanga ahubwo ari amazi y'igihugu cya Iran. Umutwe w'ingabo zidasanzwe wa leta ya Iran ARGC watangaje ko Amerika yarashe ku munara w'itumanaho wo ku kirwa cya Kashim, kandi ko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere Kamena nawo warashe ku birindiro by'ingabo za Amerika biherereye muri Kuwait. No kuvuga ngo Iran nayo yise yihimura kuri Amerika irasa ibirindiro byayo biri muri Kuwait. Amerika urabizi ko ifite ibirindiro hirya no hino mu burasirazuba bwo hagati, harimo ibyo ifite muri Oman, muri Kuwait, muri Saudi Arabia, muri Qatar ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Aho hose hafite ibirindiro bikomeye cyane, nuko ntibuka amazina yabyo nayo nari kugenda nyababwira, ariko ibi hafite ibirindiro binini cyane kandi ikoresha mu kugaba ibitero kuri Iran. ARGC yasobanuye ko ibi birindiro bya Amerika yarashe ari ibyifashishwaga mu kurasa ku butaka bwa Iran, gusa ntiyagaragaje aho ibyo birindiro biherereye nubwo ibimenyetso byerekanaga ko ari muri Kuwait. Muri iki gitondo rero igisirikare cya Kuwait cyatangaje ko intwaro zacyo z'ubwirinzi bwo mu kirere zazindutse zihanantura ibitero bya drone na za misile byaturukaga mu gihugu cya Iran. Ni ukuvuga ngo Kuwait nayo yagerageje kwirwanaho, ariko Iran ivuga ko yo ubwo yarasaga muri Kuwait yari gutagetinga ibigo bya gisirikare bya Amerika, ahubwo Kuwait ikabyivangamo isa nkaho ihanura amadrone yayo. Urabizi ko Iran ikoresha amadrone yo mu bwoko bwa Shahed ndetse na za misile ziraswa mu ntera ndende n'iziraswa mu ntera ntoya. Tariki rero ya 28 Gicurasi nibwo intumwa za Amerika n'iza Iran byumvikanye ku gahenge k'iminsi 60 kagamije ahanini gufungura umuhora wa Hormuz kugira ngo unyuremo ubwato butwara ibikomoka kuri peteroli. Uyu muhora wa Hormuz ukaba ari umwe mu mihora ikomeye cyane inyuzwamo peteroli ijya hirya no hino ku isi, harimo n'iza hano mu gihugu cyacu. Ni ukuvuga ngo tariki ya 29 Gicurasi Perezida Donald Trump wari witezweho ugafataho icyemezo cya nyuma yayoboye inama idasanzwe
idasanzwe y'umutekano yabereye mu ngoro y'umukuru w'igihugu White House, aho ni muri Washington DC, ariko iyo nama nta kintu kigeze gifatirwamo kubera ko abajenerali ndetse n'abandi bantu bose bakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babwiye Donald Trump ko igihe cyose yakomeje arasa kuri Iran nta nyungu byigeze biha Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo Amerika yahahombeye kurushaho. Ubu tuvugana igiciro cya peteroli muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimaze kuzamukaho amadolari 2. Hagati aho rero ubu ngubu tuvugana ni nko mu masaa 8 mu burasirazuba bwo hagati, aho Iran irimo iragaba ibitero kuri Kuwait. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo iravuga ko yarashe radari ya Iran. Ubushyamirane mu burasirazuba bwo hagati bwafashe indi ntera kuri uyu wa mbere nyuma y'uko Kuwait nayo itangaje ko yagabweho ibitero bya misile na drone, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zemeje ko zagabye ibitero ku bikoresho bya Iran bigenzura intwaro n'imiyoboro ya drone mu mpera z'icyumweru. Ibiro ntaramakuru bya leta ya Kuwait byatangaje ko inzogera zitabaza zumvikanye hirya no hino mu gihugu, mu gihe igisirikare cyavuga ko ubwirinzi bwo mu kirere bwari burimo gukumira ibyo byise ibitero by'abanzi bya misile na drone byaturukaga muri Iran. Igisirikare cya Kuwait cyasobanuye ko amajwi yiturika abaturage bumvise yaturukaga ku bikorwa byo gukumira ibyo bitero. Hashize iminota mike Kuwait itangaje icyo gitero, ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Amerika mu karere ko hagati CENTCOM bwatangaje ko bwagabye ibitero bikomeye ku bikoresho bya Iran bigenzura intwaro zo mu kirere n'ahakorerwa imiyoboro ya drone muri Guruk no ku kirwa cya Kashim. Amerika igakomeza ivuga ko yasenye ibiro bigenzura drone areho zihagurukira zigiye kugaba ibitero ku mato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika igakomeza ivuga ko ibyo bitero byari ibyo kwirwanaho nyuma y'ibikorwa yise iby'ubushotoranyi bya Iran birimo kurasa drone ya Amerika yo mu bwoko bwa MK1. Iyi drone ya Amerika yitwa MK1 ni drone iba ifite kamera munsi yayo, akaba ari drone ishobora kuba yatwara misile zigera muri 4. Iyi drone ikaba ifite ubushobozi bwo kuba yava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igatwarwa hakoresheje satellite ikaba yagera mu burasirazuba bwo hagati. Iyi drone n'ubundi yarashwe ivuye kuri bimwe mu birindiro bya Amerika biherereye hariya mu burasirazuba bwo hagati. Iran ivuga ko yahagurutse mu birindiro byo muri Kuwait ije gutata cyangwa gushaka amakuru hejuru y'ikirwa cya Kashim, ari naho yarasiwe. Amerika ariko ikavuga ko iyi drone yaba yarashwe iri hejuru y'amazi mpuzamahanga, ariko Iran yo irabihakana ivuga ko iyi drone yarashwe iri hejuru y'ikirwa cya Kashim. Umutwe w'ingabo za Iran ushinzwe kurinda impinduramatwara ARGC wavuze ko iyo drone yari yinjiye mu mazi ya Iran, mu gihe Amerika yo ivuga ko yari iri hejuru y'amazi mpuzamahanga. Hagati aho rero ubushyamirane burakomeje, intambara irakomeje hagati ya Amerika na Iran, nyamara bari barumvikanye agahenge k'iminsi 60, ariko hagati y'abo bantu bombi cyangwa ibyo bihugu byombi nta n'umwe urimo urakubahiriza. Buri umwe arimo arumva yashaka kugaba igitero ku wundi amutunguye kugira ngo abashe kuba yamuhagarika, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika iprofita aka gahenge kugira ngo itungure Iran ibe yabasha kuba yasenya bimwe mu bikoresho bikomeye cyane bya Iran yifashisha kuri no rugamba. Iran nayo ikaba yahanura drone muri ako gahenge. Mu by'ukuri nta wamenya aho iyi ntambara iri kwerekeza. Kohereza ubutumwa muri komenti kugira ngo twumve ko nawe icyo ubivugaho iyi ntambara ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese urayitekerezaho iki? Urabona izarangira vuba aha ngaha? Tubwire muri komenti. Nurangiza ukore subscribe kugira ngo tumenye neza ko udukurikirana, uzajya ukurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Ndagushimiye cyane wowe rero wankurikiye muri aya makuru agezweho ku ntambara ya Iran na Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika.